Thokozani bogogo nomkhulu kama kusase uYuvusi Mabunda. Umhlaba wamabunda omuhle kaqali umuntu ubheka bonke abamcalayo. Le ingoma yeza TV ngiyabonga ukuthi use wa subscriber nawe nawe mangabe uyazi ukuthi mhlawumbe usengaka subscribe ngicela bese wenza kanjalo bafethu. Sibheke ku 500 subscribers now. Bengithanda nje ukubonga kakhulu kini eseni nathi niya subscriber na commenta nina nje enhlezi nisupporta le channel le ngoba le channel le akuyona eyami i-channel yethu sonke. Siyafundisana bafethu, siyasizana. Bakhona abantu abanama problems, bakhona abantu abathwasile kodwa basesenama problems, bakhona abantu abahlushwa yidlozi banama problems, bakhona abantu abanethunya nemimoya ama problems nawo lawo. So mina umsebenzi wami ukuthi ngilekelele nina enenama problems indabeni zamalati, indabeni zemsamo, uyaphumela isisu, udinga ukugezwa, understand unamaphupho angekho right. Mina umsebenzi wami ukuthi ngilekelele nina ngini-advise. Engicela kuwe mfethu ukuthi uchubeke njalo usupporta ingoma yeza TV and then usubscribe because sibheke ku 500. So bengicela ukuthi nje mase sifika ku 500 subscriptions then senze i-live video lapho sizohlola khona online, sizohlola khona live, sihlolele nje ngamabomu nje sihlolele and then sichaze namaphupho. Ngiyacela bafethu ukuthi sithi masiricha lapho kube nawe ukhona uyingxenye yale channel enkulu kangaka. Siyaphusha bafethu, siyazama, nami ngiyazama lapho ngizama khona ukuthola i-research, nami ngizwa abogogo bangitshela, nami ngiyakwazi ukuthi ngikhulume nani nginibonise. Ngiyabonga kilawa kakhulu asebafonayo bafuna usizo. Ngiyabonga kakhulu. Mina ngitholakala eJimmiston eGoli kule number yaka 0849729634 ngiyabonga kakhulu bafethu. Nanoma ungashiya i-miss call noma unga-WhatsApp sasekhona fethu, mina ngizoku-attenda, ngizokufonela if ngiyakhona ukuthi ngikufonela. Ungamangali if mhlambe uyangitexta or maybe because ngithanda nje ukuthi si-understandane, ngazi ukuthi inkinga yakho le mhlambe wona othi yiyo, because kungenzeka uthi unale problem kanti problem yakho i-deeper, yabona. Then if i-chance ngitholile ngaleso sikhathi leso ngiyakwazi ukuthi vele ngihlolele nje khona lapho if unenhlanhla. Kodwa ngiyacela ukuthi lokho masikwenze masisilapha yana ku 500 subscriptions then sazi ukuthi lapho sinemvumo yokuthi siye online and then bese ke siyenze i-live video then sihlole sichaze namaphupho konke lokho nama-questions enenawo siwachaze live. Manje sibheke ku 500 sena 300. Ngicela utshele usisi wakho, utshele mama wakho, utshele ubhuti wakho, utshele umngani wakho, nisubscribe bafethu. Le channel iyakude kakhulu, siyasizana, siyasizeka, siyasizakala futhi. Tholakala eJimmiston eGoli 0849729634 0849729634. Siya ku 500 subscriptions then siyashaya i-video live, siyahlola ngalelo and then siyayenza sichaza namaphupho futhi sizokwazi ukuthi sonke sibe grand, sibe mnandi. Unachubeka ufone, uchubeka ungisupporte ingoma yeza TV, uchubeke uhlale njalo usubscribe ushare nabafowenu. Siyabonga kakhulu. Thokozani.